Yes, inshuti bakunze Jeune Official mwaramutse mute abadukurikiye mu masaha mu gitondo. Nizere ko mumeze neza cyane. Nizere ko Imana y'amahoro yabarinze kandi yabanye namwe nkomeza ndetse no kubasabira kugira ngo ikomeze ibarinde no mu byo mukora. Hanyuma tubahaye ikaze rero n'ubundi bisanzwe muri iki gitondo, aho nk'ibisanzwe tugiye kugenda tugaruka ku makuru agezweho. Amakuru yacu murabizi ko abagenda yibanda muri aka karere k'ibaga bigari, ariko by'umwihariko tukareba cyane hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nakuro bimeze muri iki gitondo, tugiye kugaruka ku makuru agiye atandukanye, ariko by'umwihariko tukaba tugiye kureba hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bidakwiye ko turi buze no kugaruka kuri ya ntambara iri kuba cyangwa se iri guhanganisha ibihugu bikomeye cyane by'ibigugu, aha ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Ariko ubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kugenda yifashisha kukurasa muri iki gihugu cya Iran, ikifashisha ibirindiro byabo biri mu bihugu bigiye bitandukanye. Iyi nayo turaza kugenda tuyigarukaho, ariko by'umwihariko tugiye kwibanda cyane, tugiye gufokasinga hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, birumvikana mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagaruka cyane ku rugamba rwabaye ku munsi w'ejo hano mu nkengero za Minembwe. Uru rugamba rero rwasize ruguyemo umusirikare ku munsi w'ejo mu mugoroba washize twamubagejejeho, ariko ndaje mbabwire andi makuru mashya mutigeze mumenya mu by'ukuri ku rugamba rwabaye ku munsi w'ejo. Aya makuru ntuze kuyacikwa, kuko turaza kubabwira uburyo ki abanyamurenge bamaze guhahamukamo. Ndavuga rero babandi bita ngo nabo mutugara, babandi bari ku ruhande rwa Kinshasa, kuko hari uwitwa Kongoro ngo yari yararahiye ko ukwezi kwa kabiri kugomba kuzarangira ibirenge bye yamaze kubikandagiza hano muri Minembwe, ariko ibyo yaboneye ku basore ba Sematama ku munsi w'ejo byatumye rwose amabere yikama atonsa. Ndaza kugenda tubigarukaho mwumve uru rugamba uko ku munsi w'ejo rwari rumeze. Ni urugamba bitumye nsubiramo bitewe n'uko rwari rumeze, nubwo twarugarutseho, ariko ndaje mbabwira uko rwari ruhagaze. No muri iki gitondo rero babyutse barimo bararwana aho ngaho muri ibyo bice. Nyaboneka ntuze gucikwa, turaje tubyinjiremo. Ntabwo turi buze kuva muri Sud Kivu tutababwiye operation idasanzwe yakozwe n'intare za Sarambwe hano mu bice bya za Uvira, ahantu bita muri za Runingo. Ubu tuvugana Special Force ya Hibu bari mu marira menshi cyane, nyuma yuko baje gukorwamo akazi gakomeye cyane n'abasirikare beza badasanzwe b'intare za Sarambwe ba Special Force, babandi twita ngo ni ba makaske. Iyi operation bakoze hano mu bice bya za Runingo ndaje nyibagezeho mwumve uko byagenze, ahaguye abasirikare badasanzwe mu mutwe wa Hibu ku ruhande rwa Kinshasa. Nyaboneka iyi nkuru no ntuze kwicikwa, ni urugendo cyangwa se ni nk'intangiro y'urugendo rwa M23 basubira mu mujyi wa Uvira. Turaje nabyo tugende tubyinjiramo. Hari agace tware tugarutseho ndetse ntekereza ko n'ibinyamakuru byinshi byagiye bigarukaho. Aka gace kakaba kitwa Kazinga, na gace kafashwe ku munsi w'ejo kari hano muri za Masisi. Twagiye tukagarukaho tuvuga byinshi cyane, tuvuga uburyo kikari strategique. Nyuma y'aka gace rero ubu tuvugana M23 amaso yabo tayari bamaze kwerekeza ahantu bita muri za Mahanga. Ubu tuvugana muri iki gitondo moto ozopera, umuriro watse bimeze bite rero sasa, nabyo turaje tugende tubyinjiramo. Bravo kabisa kuri mwese mwaraye mukoze like, ndetse yewe mwanagize gutya mukagenda munyandikira comment, mwongera kunezererwa cyane mu by'ukuri nyuma yo kongera kubona busha General Sultan Makenga wagiye uvugwa n'izi ngabo n'abanyamakuru batangaza cyangwa se avuga ku ruhande rwa Kinshasa, bagaragaza ko ngo yaba yararashwe, nawe ngo yarasiwe rimwe na Colonel Wiringoma, ngo we arakomereka ariko ngo yararimo kuvurwa. Inkuru rero mwabonye cyangwa se ibindi byinshi mwatangaje, ubwo mumenye ngo byapfuye ubusa, kuko mwamubonye ni muzima, n'abandi benshi ubwo mwagiye mubikata ari byo ni binyoma. Ubwo rero nawe nguyu nkandira kuri like, nkuko nabibasezeranyije ko nzajya mbibibutsa, munkandire kuri like, ubundi tuze tuhite tumanuka n'amakuru yacu mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%,
izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, mwakoze cyane, mbanje kubashimira mboko dutangira amakuru mwese mwamaze kurayikinga kuri iyi nkuru yacu cyangwa se mwamaze gukanda kuri like, ariko by'umwihariko ayisari YouTube kuri mwese rwose mwamaze kugenda muyisharinga cyangwa se muyisangiza n'abandi kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Murumva ko hari akazi kanini cyane mukoze, niyo mpamvu rwose mbakuriye ingofero ndetse namwe mwese mugiye kubikora nonaha. Reka amakuru yacu tuhere hano mu nkengero ya za Minembwe, niho habaye urugamba rukomeye cyane. Ubundi hari akise navango zizabayemo intambara ku munsi w'ejo zikomeye cyane. Hari hano mu nkengero za Minembwe ndetse n'urugamba rwabaye za Kazinga. Niho ngira ngo tuze kugenda twibanda, tuze gukurikizaho hano muri za Kavimvira, muri za Runingo naho hakozwe operation idasanzwe yakozwe n'intare za Sarambwe. Ubundi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko ibintu bisigaye bimeze hano mu baturage b'abanyamurenge, cyane cyane bano benshi bari hanze batari hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari hanze donc ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, basa naho batumvikana neza kubigendanye n'iyi ntambara iri kuba ndetse nuko ibintu biri kugenda. Bamwe bakaba bari ku ruhande rwa Kinshasa, abo ngabo nkubwiye ibyo birirwa bavuga basebya n'iki byose wakumirwa kuko ntibatinya kuvuga ko ngo twirwaneho ngo ikoreshwa n'iki byose. Hari none n'abari ku ruhande rwa twirwaneho, urumva barimo ibice ibyo bibiri. Nkuko rero amakuru ari kubitugaragaza, nagiriwe ubuntu bwo kugira gutya rwose hari ukuntu mba ngenda nshengera ahantu hose. Nagerageje kwinjira muri iyi groupe y'aba banyamurenge ariko bari ku ruhande rwa Kinshasa. Nyuma rero yuko ejo hiriwe ibitero bikomeye cyane, wenda reka ntangire ngene nzaje bibagezaho aya makuru yabo nayo muyumve. Aba bagabo ubundi harimo uwitwa ngo ni Kongoro, navuga ko ni nk'umuvugizi, niwe ufata amakuru yose y'ibyabaye haraza Minembwe, uko urugamba rwere rumeze akabaha raporo mu by'ukuri buri groupe akabaripotinga akababwira uko ibintu byagenze. Uyu mugabo rero akurikije imbaraga izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa zari zaramaze kuba zizana hano no mu by'ukuri hano muri za Minembwe, hano muri Fizi, yumvaga ko ibintu byoroshye. Murabyumva bagiye bisubije point zero, bararwana barakomeza bararwana, mbese wabonaga ko bahagaze neza. Uyu mugabo arebye ukuntu ibintu bimeze aritereka, aravuga ati ukwezi kwa kabiri kugomba kurangira ibirenge byanjye biri hehe, biri hano muri centre ya Minembwe, tuzaba tuhari n'ikibuga ari twe turi kugikontorora. Abandi nabo bati rwose twirwanaho yarangiye. Reka ku munsi w'ejo batangize ibitero, ngira ngo ibitero byo imirwano ava ko ejo hari ku munsi nk'uwa gatanu, donc ni nk'icyumweru gishize arabarwana harase bunini ryari badaheruka kurwana. Noneho rero ejo ho bari baje basizoye, bari kuvuga bati centre ya Minembwe tugomba kuyikaba kubi n'ubwiza. Ariko nyuma yuko bakubiswe byo ku rwego rwo hejuru akagwa ingabo nyinshi z'abarundi, my friend, rero ubu none aho bigeze sigaye nterwa ipfunwe no kuvuga ngo haguye abasirikare benshi cyangwa se ngo hafashwe mayiti n'iki inkomere. Kubera iki? Aba bagabo barakubitwa ariko ntago bajya bumva, kandi nanone
nzi neza ko abantu mudukurikira abenshi muri abantu bakuze, njya mbibona abenshi ni mu nzego z'umutekano bamuzi ibintu by'intambara n'iki. Ubwo rero njya numva ubwo buryo cy'uburemere muhita mubyumvamo. Ejo ingabo z'abarundi ngo zaguye hari benshi cyane. Hari umwe mu bakomanda bari bayoboye uru rugamba cyangwa se bari kuyobora iyi operation no gufata Minembwe, naraye mugarutso yitwa ni Joseph Tipe, uzwi ku izina rya Colonel 00. Uyu nawe yaguye muri bitero ku munsi w'ejo. Ntabwo ndibuze kuvuga ngo bahaguye gute, ariko wumve ko bahaguye ari benshi cyane, zingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ikintu gitangaje rero, navuga kuri uyu nguyu bita ngo ni Kongoro, akimara kubona uburyo ki rwose abasore ba Sematama, ba General Sematama bitwayemo hariya hantu, uburyo ki bari kugabamo ibitero n'iki, n'uburyo ki bari kudefanda banataka, bagakubita icyitwa na contre attaque, bagakoramo abantu hariya, uburyo ki sniper yikoze mu mitana akibwira batanazi, agakubita isasu witwa ko uyu witwa ngo ni 00 akamushyira hasi ku butaka. Uyu mugabo yasavuga ati yewe ati biragoye kugira ngo twinjire hano muri Minembwe, ati aba basore ba Colonel ba General Sematama cyangwa se aba batwirwaneho abahungu bacu, ati sha ati nabonye rwose barakaye, bafite umujinya, ati ndetse bari no kurwana wo kwiyahura hara, ntabwo dushobora kuhabakura. Urugendo rwo kumva ko ngo azagera muri Minembwe yatangiye gushwishuriza abo bita ngo n'utugara, kubabwira ko bitazoroha habe n'akana gato kuba bakandagira muri Minembwe. Ahubwo basaba cyangwa se yasabye izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa gukoresha ibishoboka byose kugira ngo naho bari bahafungire bataza kugira ute, bataza naho kuhatakaza. Ariko ku rundi ruhande bakaba banejejwe n'iki, banejejwe n'uru rupfu rw'uyu mugabo navuga ngo ni Colonel uyu nguyu ngo ni 00, kuko ngo uyu Colonel 00 ngo yagendaga atanga ibirego byinshi cyane, agenda rega uwitwa ngo ni uyu musirikare cyangwa se uyu nguyu wita ngo ni yagendaga rega uwitwa ngo ni Rugabisha, kugira ngo azabone umwanya we. Ngo uyu Colonel 00 yagendaga atanga raporo itari nziza kuri uyu nguyu bita ngo ni Rugabisha. None nubwo ni umunyamurenge, ubwo abantu nje ndimo ndabisoma ntago ndamenya ngo Rugabisha ubundi anakora iki, ariko bavuga ko muri groupe nabonye ngo witwa Rugabisha ngo bagenda ngo uyu nguyu Colonel 00 yagendaga amutangaho uturaporo twa hato na hato kugira ngo azamusimbura uyu mwanya bazawumuhe. Ubundi Rugabisha akora iki? Ni Colonel ninde ntago mbizi, ariko ngo agenda atanga raporo. Ubwo urumva Rugabisha n'umunyamurenge, banejejwe cyane no n'urupfu, nubwo babinezere mu buryo bw'ibanga, ariko banejejwe n'urupfu rwa Colonel Rugabisha. Aya ni amakuru navuga ngo akomeye cyane tukari tubafite muri iki gitondo. Tujye kuva hano ariko tukaza kugenda dukomeza kubikurikirana no mu yandi masaha ari imbere. Tugarutse no mu yandi makuru agezwe ndetse akomeye cyane. Nyemera tugaruke ku byabaye hano muri za Kazinga cyangwa se muri Kivu Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, ndetse nuko biramutse tuhava duhita tugaruka hano muri Uvira. Nkuko amakuru arimo kugenda angeraho, arimo kugenda nsatira ngeraho, amakuru aravuga ko hano muri Kazinga aho tware tubigarutse twabwiye amateka ya Kazinga yamaze gufatwa, yafashwe na M23. Ariko noneho munyemere mbabwire ko ubu muri iki gitondo nari nababwiye ko hano Kazinga kuhafata kwa M23 biraza korohera aba basore cyangwa se M23 kwataka amahanga. Ubu tuvugana n'urugendo rwo kwataka amahanga tayari rusana rwamaze gutangira, kuko ubu tuvugana amakompora cyangwa se bari M23 batangije urugamba, ariko bakaba bari mu cyitwa sharing, bakaba bari gusharinga, bari gukora icyitwa guca intege umwanzi. Bivuze ngo mu kanya gato mu yandi masaha dushobora gutangira kumva hano haba icyitwa advance cyangwa se bari kwa advancinga, kuko iyo batangiye kugenda rwose bavanga mu tuntu tw'udukompora no kugenda baca intege bananiza uyu mutwe. Izi ngabo iyo zimaze gutenteburika rero ikiba gikurikiyeho no kuzataka hasi ku butaka, mu kirere hasi no ku butaka. Mbibutse ko izi ngabo zo ziri kugenda zirwana zerekera Warikare muri bice birimo amashyamba,
mu rwego rwo kugira ngo nibaramuka babonye nyine M23 bazambaguje bazahite bateberera muri amashyamba ubundi ibintu bigende neza kuri bo bacike urugamba. Ibyaruro muri Kazinga ndetse n'amahanga turaza kugenda tubigaruka mu kiganiro cyacu gikurikira. Mwebwe icyo musabwa ni ukuza kubana natwe, ni ukudutiza umwanya ubundi tukazajya tugenda tuyabavira imuzi n'imuzingo. Hanyuma dukomeje rero n'andi makuru yacu, n'andi makuru akomeye cyane tugiye kubagezaho. Reka twigarukire sasa mu nkuru zikomeye cyane, aho tugiye kugaruka hano muri za Uvira. Ni inkuru ikomeye cyane kuvuga ku byara bibayoye hano za Runingu. Ni muri iri joro ubwo Special Force ya Hibungo yageragezaga kugira ute kuza kwataka M23 hano mu bice bya Zasange. Ngo batekerezaga ko imbaraga nyinshi za M23 zagiye gutanga umusada hano muri bino bice bya muri za Fizi, birumvikana na muri za Minembwe. Iyo iyi operation iramuka iciyemo nkuko amakuru dufite abivuga, iki gitero cy'izi ngabo za Hibu zagabye muri iri joro kuri M23 hano muri Zasange, muri bino bice bya za Runingu, muri iki gitondo bagombaga kubyuka n'ubundi bataka badivansinga bazamuka berekeza Uvira, kuko ni igitero bagerageje bifashishije uyu mutwe wabo wa Hibu, ariko nawe wagiye uri gusinonwa utizera ko M23 itari maso. Ni nako byaje kubagendekera, kuko byaje kurangira bagwe muri ambiscade bose uko bari bagiye. Iyi ambiscade nta numwe yirokotse. Aba Bahibu muri iri joro ubu icyo wasanga aho bari barwaniye cyangwa se bari nuko wahasanga imbunda zabo ndetse na bya birinete byitwa night vision nabyo bakibifite, bagiye babijugunyaho. Ubundi bose imbunda iri hirya n'indi n'akaguru hirya, kuko bakozwemo akazi n'izi ntare za Sarambwe mu buryo buri bucece rwose butuje, kuko babaga bagabanya ubundi bakoresha ikintu bita ibyuma, icyo bita amajyambiya. Nguko rero ibyabereye aha nabyo ntago turi buze kubitindaho, reka ahubwo sasa twakire mugenzi wacu Vincent twinjirane mu makuru yandi, dore ko mbona n'amasaha rwose arimo aragenda yihuta cyane. Reka rero tugire gutya rwose twakire mugenzi wacu Vincent ku buhanga bw'ibyuma rwose badufasha tukabona Vincent ku murongo wa telefone kugira ngo tumwakire. Ubundi rwose ndabona Vincent already yamaze no kuba ahagera ku murongo wa telefone. Waramutse neza Vincent? Urakomeye? Ndakomeye ndaho. Aha bise, hanyuma no muri iki gitondo tuguhaye ikaze muri aya makuru yacu ya update. Twavuga ko tugiye kugenda tugaruka muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ego ndakumva. Ya Vise, hari amakuru yagiye asohoka mu masaha ya mu gitondo ndetse no mu masaha y'ijoro. Twabonye byinshi bigiye bitandukanye. Twabonye ukugaragara bushya kwa General Sultan Makenga. Wabonye ko ibinyamakuru byinshi byava ko ngo yaba yarakomerekeye muri cya gitero bagabye kuri na drone kiza kugwamo Lieutenant Colonel Wiringoma. Wabonaga ko izi ngabo ziri ku ruhande rwa Kinshasa zagenda zivuga ko nawe yaba yarakomeretse ndetse ari kuvurwa. Twabonye n'andi makuru menshi cyane, aho FDLR bagize batya bakishimira cyane ibihano byafatiwe mu by'ukuri igisirikare cy'u Rwanda, byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bise aya yose ni amakuru navuga tugomba kugenda tugaruka tukareba by'umwihariko ko tugahera kuri iyi nkuru ya General Sultan Makenga wagaragaye n'abasirikare bagera ku 1510 bapasinga. Ndagira ngo iyi nkuru uyitwinjemo wenda kubanga bw'ibyuma duterekereho n'akavideo tugenda tureba uko ibintu byifashe. Nibyo ni amakuru yagaragaye ku mugoroba ubwo Sultan Makenga ndetse na bamwe mu bayobozi bakuru ba AFM 23 barimo Raurekanika n'abandi batandukanye mu gisirikare cya Army Revolutionnaire Congolaise bari mu gutoza imyitozo y'abasirikare bagera ku 1500
bakoreraga Rumangabo akaba ari special force ya Armée Revolutionnaire Congolaise yari irangije imyitozo yari imaze igihe. Ubwo rero Sultan Makenga itozaga byatunze abantu benshi kuko batumva ukuntu yagaragara kandi baramubise. Bimwe mu maradiyo yakorera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yaramubise, ibinyamakuru bitandukanye byegamiye kuri Kinshasa biramubika, ndetse bigera n'aho ubutegetsi bwa Kinshasa bukoresha bamwe mu masocial media influencer batangaza yuko Sultan Makenga yamaze gupfa, ko yapfanye na Wiringoma ahitanywe na FRDC. Ariko amakuru nyine yagaragaye n'ibyo twanabonye Rumangabo nuko Sultan Makenga ari muzima, nta gikomere, nta kintu na kimwe ubona kigeze kimuhungabanya. Ubutoza rero urumva barabasirikare 1518 akavuga yuko ari ingabo zidasanzwe za Armée Revolutionnaire Congolaise, avuga yuko azitumye n'ubundi gukora ubutegetsi ngo bw'ibitekerezo bw'igoryi bw'ikifata nk'uko yabitangaje mu magambo ye. Bikaba byagaragaye rero abantu benshi bagatungurwa nk'uko nabikubwiye, kuko abantu benshi babyumvaga barabitangaje, bamwe bakabihakana, ariko kuri tugakira cyabushyiramo imbaraga nyinshi zo kubyemeza. Ariko navuga yuko abivuguruje. Uyu muhango rero kuwutoza yagaragaye kwa kundi Wiringoma yavuga ati abasirikare abantu n'aba byakozwe na Lawrence Kanyuka, abari gutangaza umubare, abari gutangaza uburyo batojwe, uburyo bavuye muri FARDC, arabigaragaza, aravuga ati nta kindi rero ingano muhaye nuko mugenda mugakubita bariya batagira ubwenge, bari badatekereza abo kwa Kisekedi, ubutegetsi bubi kandi ubutegetsi butagira icyo bumaze, burasa abaturage gusa. Ikindi tubasaba nuko mukwiye kurangwa na discipline ku rwego rwo hejuru, burya aho mu bigo hose abaturage babona ikinyuranyo n'ako mwari muri n'abo mwari kumwe muri FARDC, babonemo ko abaje kubabohora kuko ko bafite ikinyabupfura kandi gifatika. None Vice, twavuga ko kongera kugaragara kwa General Sultan Makenga ndetse n'ibyari byagiye bitangazwa n'izi binyamakuru ubundi bibogamira kuri leta ya Kinshasa, bitangaza amakuru menshi agiye atandukanye. Ibi twavuga ko ari ikimenyetso cyiza kigaragaza ko mu by'ukuri ibyo bano bagabo n'ubu nakomeza kugenda bavuga ari ibinyoma. Hari ibyo tutatutse ibinyoma, ariko nibabura no gutangaza ibintu kubera yuko yaba ari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, yaba no mu karere k'ibiyaga bigari, buri ibinyamakuru byinshi bitangaza ibihuha. Abantu bizi itangazamakuru barabizi cyangwa barikora n'abarikurikirana amanywa n'ijoro, bazi yuko akarere ka East Africa ari akarere kabamo ibihuha byinshi kurenza utundi duce tw'isi. Ariko kuba batangaza ibihuha, ababyumva nabo bakwiye kujya baragira ubushobozi buri hejuru bwo gusesengura ibyandikwa ndetse n'ibivugwa, kugira ngo babashe gukuramo iby'ukuri, bagakora verification ku buryo bufatika. Urabizi yuko twari twanabinyamaze tuvuga yuko Sultan Makenga ari muzima, kugaragara rero nawe ni ikimenyetso cyo kugira ngo anyomoze ibyo byari byavugwa. None se tugarutse wenda gato cyane kuri aba basirikare bapasinze, urabona ko n'abasirikare 1518 Vice, aba basirikare byashoboka bite buse ntago bize kibo, kuko urabona nta gihe kirekire cyari gishize n'ubundi hari abandi bapasinze bagera ingahe. Aba basirikare Vice buriya twavuga ko mu by'ukuri abangaba nabo barapasinze, twavuga ko ubu aka kanya bari bize neza amasomo bayasoje, cyangwa haba hariho igitutu gitumye bahita babasoza vuba kugira ngo bajye mu mirimo bakutangira akazi. Icyo muzo bwangiriwe n'icyo n'igitutu, ariko icyo mudakwiye kwibagirwa buriya abakongomani bose ni bamwe. Abakongomani bose ni bamwe kubera ko wareba igisirikare cya leta uburyo gitozwa igihe gitoya, wareba icya M23 gitozwa igihe gitoya. Buriya hari ukuntu abantu bashobora kugira ubushobozi ariko bakagira icyo bahuriraho. Icyo bahuriraho rero cyo gukorera ku gitutu bose, ubona ko Kongo, yaba umukongomani uri muri Kongo, yaba uri Burayi, yaba uri muri Amerika, yaba uri muri Afurika, icyo bagihuriraho ku buryo badategura ikintu cyabo igihe kirekire. Kuvuga ko
afite special force maze amezi 3 utozwa ntabwo wagereranya na special force z'ibindi bisirikare nyine usanzwe uzi bikomeye ku isi ni ukuzifata na special force za Kongo. Aha turaza kureba rero uko biraza kuba bimeze mu by'ukuri. Hanyuma visi FDLR nabonye yasohoye itangazo, nabonye FDLR wa mutwe wa FDLR za wa mutwe w'iterabwoba basohoye itangazo, nagira ngo utugezeho iby'iri tangazo. Ni itangazo uyu mutwe wasohoye ku mugoroba uvuga yuko ushima ibihano Amerika yafatiye RDF n'abayobozi bayo bamwe. Uyu mutwe wavuze yuko ushima cyane guverinoma ya Amerika yise ko ubufasha bwa gisirikare u Rwanda ruha M23 kwita mu buryo bukomeye amasezerano ya Clinton. Ni amasezerano asaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusenya FDLR basanzwe bafatanya ku rugamba rw'abacisha sa banganya AFC M23. Ibindi rero bikaba n'ubundi bitangajwe mu gihe Muyaya yari yakanye yuko FDLR ihari, ariko ibitangazo basohoye n'ubundi bakaba banditse yuko baritoreye muri Uvira. Nuko Haruna bigarutse rero muri bamwe mu banyamakuru batangaza ibihuha. Umwe mu banyamakuru bita Daniel Mitsombera akaba yise atangaza ko ari fake news, ariko bikaba bitatunguye abantu kuko ubundi bisanzwe bigaragara yuko ari umuvugizi w'abajenosideri ndetse n'abicanyi bahuriye muri FARDC, cyane ko unabizi ko yashyizwe ku rutonde racisha mu bantu bakunda gukwirakwiza amagambo n'urwango ndetse n'inyandiko zirimo ibinyoma byinshi. Ariko se none ubundi vise tugarutse mu busesenguzi nko kuri uyu mutwe wa FDLR, ubundi ni nk'izihe nyungu wabona mu kuba leta z'ubumwe za Amerika zafatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda, cyane cyane nk'aba basirikare wenda b'abayobozi? Ni wabura inyungu kandi ufatanyije n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Urabizi yuko umutwe wa FDLR usanzwe ufatanyije n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bwa politiki ndetse n'uburyo bwa gisirikare itsinda ryabo ryafoka. None se bizakuraho ko M23 botse igitutu ikomeza kubagabaho ibitero bikomeye cyane? Wari utaranyumva inyungu uvuga. Inyungu rero bavuga bafite nuko niyo babyina umuziki Kinshasa yacuranze, inyungu babona nuko ibaha amafaranga kandi ikabaha n'intwaro. Iyo rero bunze babyinnye umuziki umwe, bateye amashyi, bateye urusaku nk'urwo Kinshasa itera, Kinshasa ibona yuko ifite abantu, Kinshasa ibona yuko ifite abambari, nubwo nta mbaraga baba bateze kubafasha guhangana n'uwo bita umwanzi, ariko bo icyo babona ni uko babona intwaro bakabona n'amafaranga avuye mu butegetsi bwa Kinshasa kubera abashyigikira. Ntawe bitandukaniye n'abandi bafatanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gukwirakwiza urwango ndetse no gukomeza kurwanya AFC M23 cyangwa abanyamurenge. Iyo ugiye mu murongo wese wa Kinshasa asigara abona inyungu z'amafaranga cyangwa akabona inyungu z'intwaro. Mu byerekeranye n'urugamba byo ni ikindi, kubera ko hari umugani uvuga mu Gifaransa ngo rete son petit, tugereye mu Kinyarwanda baravuga ibikorwa birivugira. Ibyo ku rugamba byo ntabwo wakirinda ubitindaho kuko rete son petit nyine nk'uko n'Abafaransa babivuze. Urareba ibikorwa nibiba ukabona yuko byo kuvuga yuko bafatira RDF ibihano, kubafatira abayobozi bane ibihano byo mu Rwanda, nta naho bahuriye n'ibibazo birambura kibazo bwa Kongo. Ntabwo waza kuvuga yuko biraza gusinyisha FDLR kuko iraza kubona itsinzi. Ntabwo ari icyo ubona ahanini itsinda, aho kwishimira yuko irakomeza kujya mu murongo umwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa nabo bakaba intwaro bakaba n'ibindi. Nabonye ari FDLR yavuze ngo irasaba ingabo z'u Rwanda yuko ziva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko zitabivuga mu by'ukuri zimaze hafi imyaka igera muri 30 zirwanya mwabura burasirazuba bwa Kongo, ariko ntizerekane n'umwe muri RDF zaba zarafata. Ubwo rero turaza kugenda rwose tureba uko ibintu byifashe mu by'ukuri, tureba n'ibiri kubera hari. Hanyuma rero indi nkuru Vincent, ikaba ari amakuru avuga ko ngo umutwe wa Red Tabara uvuguruza ibyatangajwe na Patrick Muyaya. Wenda mbere yuko utugezaho
uburyo cyavuguruje ubwo biragusaba kuza no kutugeza ibyatangajwe na Patrick Muyaya mbere yuko tubwira uburyo ki Red Tabara yaba yavuguruje ibyo Patrick Muyaya yatangaje. Red Tabara bivuze ko ni umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ikaba ari umutwe nyine ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi rero wa guverinoma ya Kinshasa Patrick Muyaya yavuze yuko ari umutwe washinzwe na guverinoma y'u Rwanda mu magambo ye aherutse gutangaza ari muri Canada. Red Tabara imunyomoza ivuga yuko ibyatangajwe nawe ari ibihuha kandi ari ibinyoma, kuvuga yuko uyu mutwe washinzwe n'u Rwanda kuba kugira ngo nyine gukorera muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko yabitangajwe. Murabona yuko ari minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba n'umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu, atangaza aya magambo rero mu kiganiro yatanze muri kaminuza ya Stanford yitwa Ottawa muri Canada ya 25/2026. Yumvikanye avuga yuko kubera ko bavuze amateka byari ngombwa kwibutsa ko abanyamurenge batuye mu misozi miremire batigeze na rimwe nk'umuryango baba inshuti z'u Rwanda, ahubwo kuva 1996 ndetse na mbere gatoya yaho ngo abanyarwanda bajyanye Red Tabara aho abo barwanyi nyine bagiye bashaka guhirika ubutegetsi mu Burundi. Akavuga ko Red Tabara ibyo icyari igamije ari ukubita ngo kandi ari kizwe n'u Rwanda. Red Tabara rero mu itangazo yasohoye kuri wa 2/3 Werurwe yagaragaje ko kuba amagambo nk'ariya yavuzwe n'umuntu uri ku rwego rwa minisitiri w'Umuyaya biteje impungenge z'uko Kinshasa yumva imiterere nyakuri y'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'uriya mutwe Patrick Nahimana yagaragaje ko bitandukanye n'ibyavuzwe n'uriya mugabo, ko umutwe abereye umuvugizi washinzwe mu ntangiriro za 2011 akavuga ko mu 1996 utariho. Akomeza avuga ko kutamenya cyangwa kwitiranya ibintu ku bushake n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo bari gusubiramo umurongo w'ibinyoma wacuzwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Akavuga yuko byemeza neza ko Red Tabara biciwe n'u Rwanda nk'uko na CNDD-FDD ibivuga. Akavuga yuko agaragaza ko Kinshasa na Gitega bakwirakwiza amakuru atari yo nkana kandi bakemeza ko uyu mutwe ko ari n'icyaro umutwe w'abicanyi, ari umutwe usanzwe utaka kwica abaturage ba Kongo. Aravuga ati rero uyu mugabo ibyo avuga ni ibigaragaza yuko bona Gitega bafatanyije kugira nabi. Ati ikindi aturebye ibyo avuga ukabihuza n'ibiba, atubona yuko bagamije kubeshya abaturage ndetse no kugaragaza ibibera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibibera mu karere k'ibiyaga bigari, bagamije kubigaragaza uko bitari. Rero Tabara rero yasabye Kinshasa byibura kubanza kugenzura ibyo ivuga mu rwego rwo kwirinda gukora amakosa mu isesengura ry'ikibazo cya Kongo. Aravuga ati amakosa arutaho kugikomeza aho kugicukura. Uyu mutwe washimangiye ko ubutegetsi bwa guhirika ari ubwa CNDD-FDD bwagiye ku butegetsi muri 2025 nyuma y'uko mu 1996 bwari umutwe w'inyeshyamba warwanaga n'ubutegetsi bwa Bujumbura bukorera mu bihinduro byo mu burasirazuba bwa Afurika nk'uko abivuga. Akavuga yuko bwiyemeje guhirika ubutegetsi bw'Uburundi kubera ko atari ubutegetsi bwiza, atari ubutegetsi bugamije demokarasi cyangwa buha abaturage ibyo bifuza. Aravuga ati twebwe ntabwo turi umutwe w'iterabwoba, atahuko kuri umutwe ugamije ko amasezerano yo muri bibiri ashyirwa mu bikorwa, amasezerano ya Leta Burundi basiye. Ati kandi ni amasezerano asimwe mu maso y'umuryango mpuzamahanga. Ati uburenganzira burimo kugira Uburundi igihugu kirangwamo demokarasi, bubamo amatora anyuze mu bwisanzure. Ati na demokarasi no mu mucyo kuko twebwe icyo duharanira. Wabonaga ko icyarangamije ari ukuvugurura ibyaratangajwe kandi byuzuye n'ibinyoma nk'uko uyu muvugizi wa Red Tabara bitangaje. Aha, ubwo rero ni amakuru rwose ubona ko yasohotse, ubona ko rwose Red Tabara yahise yipakurura
uyu mugabo vise wenda wanyemera tukagaruka hano muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano ikomeye yiriwe ku munsi w'ejo iba muri ahitwa Zangururu, ubwo twigereye Zangururu hagati ya M23 ndetse na Wazalendo. Iyi mirwano yari itete Vincent yiriwe iri kubera ahantu mu gace ka Zangururu. Ngururu na gace n'ubundi gare muri Kivu y'Amajyaruguru. Akaba ari imirwano nyine yabaye mikomeye hagati ya ASM 23 nyine n'ihuriro rirwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Ndetse abarwana ku butegetsi bwa Kinshasa bakaba baraburiye ubuzima ku bwinshi kubera yuko nyuma yuko bashatse gutera Gatoyi, Kawera ndetse na Kigoma na Murera bahasize ari benshi, abandi bagafatwa. Nguru rero ko ndaje kugenda byaje kurangira ASM 23 n'ubundi bikomeje kuba ku bitituro, irabirukasa kugera naho amakuru amwe agaragaza yuko Nguru nayo yaba yamaze kujya mu maboko ya ASM 23, ndetse ari nacyo kimwe n'agace ka Kibati n'ubundi yuko kagiye mu maboko ya M23 nyuma yuko ingabo zivana ku butegetsi bwa Kinshasa n'ubundi zikubiswe na Wazalendo. Amakuru twabonye nuko yaba Ngururu yaba Kibati ubu byose biri mu maboko ya ASM 23 nyuma y'imirwano ikaze yahuje ihuriro rirwana ku butegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ihuriro rya ASM 23. Aka gace vise iramutse yafashe Kibati byaba byabutangiye gukomeraniza ingabo ziri ku ruhande rwa Kinshasa, kuko yabitangiye gusatira Warikare ku zone Warikare centre plutôt, kuko ahangaha rwose urebye ahangaha kano gace ka Kibati navuga ko kari mu birometero bike cyane, kuko aha hantu urenga ahantu hamwe gusa bita za Kibuwa tayari ugahita wikoza Warikare centre. Vise iyo abari inkuru nziza rwose ku rugamba rwo rwabaye ku munsi ejo kubakunzi cyangwa se kubashigikiye AFC M23. Nuko yisubiza kuko ubundi Kibati ari maze iminsi mu maboko ya ASM 23, nuko Wazalendo kari yabasa gace gatoya ko kuri Kibati, ariko muri minsi 3 maze iminsi barwana yongeye rero kwisubiza agace umudugudu bita Miba n'umudugudu bita mu Ngazi, nyuma yuko nyine Wazalendo irushinzwe imbaraga. Ariko urebye aho bari na centre ya Warikare ni kure cyane kubera yuko bari kuri Axe mu Ngazi ifatanye, ubona yuko harimo urugendo rurerure. Harimo kilometero nyinshi ugera kuri Warikare centre. Yes, vise abantu badukurikiye rwose mu kanya nahoze mbabwira ku bigendanye n'imirwano yabaye ahantu bita muri za Kazinga, ariko ndabizi ko nawe hari andi makuru mashya uba ufite kuri Kazinga. Hanyuma rero unyemerere nguhe umwanya rwose utubwira amakuru nawe waba ufite ku rugamba rwabaye ku munsi w'ejo. Urugamba rukarwarabereye muri Karagace hara muri za Masisi, rwanaje kurangira nyine birumvikana intare za Sarambwe zifashe hano hantu muri za Kazinga. Kazinga ubundi ni agace karimo M23, ariko muri cyagiye M23 yakubiswe na Wazalendo mu bitandukanye, kiragiye iri gushamburiye kano ka Kazinga n'ubundi Wazalendo yari agafata itatse M23. Nyuma y'uko rero ingoma yite n'ubundi barongeye barasa n'abagize imbaraga n'urukuta ingoma rubatera imbaraga, abiza kurangira no Kazinga n'ubundi bongeye kuyisubiza. Abatazi Kazinga yerereye n'ubundi iherereye muri grupoma ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi, n'ubundi baje kumutubuza ko taritecha rero mu masaha nyuma ya saa nyuma y'imirwano n'ubundi kazi hagati ya ASM 23 ndetse na Wazalendo, nuko amakuru yakesha tuvenwe. Aha, tubwire rero muri Mikenke imini muri za Minembwe naho ejo habaye urugamba. Ubwo nawe birumvikana ko nubwo nagiye mbigarukaho nawe birumvikana ko uhafite amakuru. Minembwe aracyari urugamba rukomeye cyane, ariko biturutse ku ngabo z'abarundi n'ubundi biri gukomeza cyane zikoresheje drone ziri kuva i Burundi. Amakuru nabonye nuko ibyo ndetse ubundi ingabo z'abarundi zikarizwe n'abacyasiro ndetse na Wazalendo bagerageje kugira ngo bafate centre ya Minembwe, ariko amaduba babera nyina amadubu
birangira batabashije kuhafata basubijwe inyuma. Ariko andi makuru nabonye ni uko n'ubundi ubutegetsi burwana kuri AFM23 urwaneho n'ubundi nayo umiraga mu bitero bikomeye mu gace ka Mikenke ku barwanyi b'Abarundi ndetse n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa Kinshasa nk'uko nazo imirwano y'ibataze na bino bice kugera naho hari umwe mu basirikare ba FARDC w'umukoloneli wari umaze iminsi n'ubundi yita abanyamurenge nka bino bice bya Murenge waje kwasiga ubuzima bita Colonel Joseph Tipi Nganzo Orikiwa ubundi azwi ku mazina ya 00 akaba yaje kuhasiga ubuzima rero mu gihe bagerageza gufata Mirenge ariko intare zasaranwe ndetse n'amadu bikababera akasamu. Aha, dukomeze rero n'andi makuru akomeye n'amakuru ava ko M23 ngo yishe Colonel ni bimwe bya 00 wari umaze kutubwira. Aha, vise hari amakuru ko ngo umuyobozi wungirije wa AFC/M23 ushinzwe politike na diplomasi n'imiyoborere Bertrand Bisimwe ngo yasubije senateri Shaban ko M23 ngo idashobora kurenga ku masezerano itasinye. Iyi nkuru ndagira ngo uyitugezeho ibyatangajwe Bertrand Bisimwe. Ibyo ni ubutumwa umuyobozi wungirije wa AFM23 yanditse ku rukuta rwa Twitter avuga yuko batubahiriza amasezerano batakiriye. Ariko AFM23 rishimangira ko itarebwa na gato n'amasezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinyanywe Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu butumwa rero akabusubiza umwe mu basenateri bita Jean Shine wo muri Amerika atangaje ko ihuriro rya AFM23 nyine ryarenze ku masezerano ya Washington. Rero ubu Bertrand bakavuga ati twebwe ntabwo turebwa n'amasezerano ko ntabwo twigeze tuyasinya abayasinye n'ibireba kandi kuko mu rwego rw'amategeko uwasinye amasezerano ni agira ingaruka kuko ni nawe abanshingano baramusubiza ati madame ihangana ariko se ni gute nk'uko bivuga M23 yarenga ku masezerano itasiri kandi atayireba na gato. Ati ikibazo nyacyo kiri mu buryo Washington yumva intambara ati mukeneye amakuru y'ibanze kuri iyi ntambara. Ni amagambo yanditswe na Bertrand Bisimwe abwira uyu musenateri kazi yuko azamusobanurira ibyerekeranye n'intambara n'uburyo aya makimbirane ameze ko abanyamerika batayumva uko ari ahubwo bayumva basubira bagashaka kwerekana yuko AFM23 aya masezerano abareba. Ariko bikaba n'ubundi bitandukanye n'ibyo Dr. Barinda yatangaje. Urabizi ko Dr. Barinda akavuga ko bari gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington nka leta ya Kinshasa. Sinzi niba ubyibuka. Ndabyibuka. Ubwo rero Bertrand Bisimwe urumva ko anyuranya n'umuvugizi wabo. Yes, vise hanyuma rero tugarutse mu yandi makuru twagaruka muri Rubaya ejo inkwangu yongeye kugwa mu masaha y'umugoroba rero twe twamaze kumenya ko abagera muri 200 nibura nibo bari bamaze kumenyekana ko bahitanwe n'iyi nkwangu ariko biza kurangira nyine bavuga ko imibare n'ubundi donc bakiri gukora ubutabazi. Ubu tuvugana hano muri za Rubaya amakuru uzanye mashya nayahe? Ikivuga nuko inkangu n'ubundi yongeye kugwa ku bantu bagera muri 550. 200 baje basiga ubuzima, 300 bararokoka ariko iravuga yuko hagitakirwa n'abandi ko imibare yarenze ya 200. Dutegereje kuza kureba ubutumwa buraza gutangazwa na AFM23 kubera yuko imibare bari kugenda bavuga itandukanye. Baravuga 300 ko aribo bapfuye, bako 200 aribo barokotse, bako 200 aribo bapfuye, 300 bakarokoka bakaboneka n'abandi. Kadutegereje nyinshi tuze kubona amakuru atangazwa na AFM23 iyo yakizeza kurenza ari kugenda avugwa n'abandi kuko anatandukanye cyane. Yes, vise ubwo rero twagusaba kugira ngo utwinjize muri update turebe niki kiri kuvugwa sasa hirya no hino ku isi.
reka duhere n'ubundi ku ntambara iri guhuza Amerika, Israel ndetse na Irani. Igihugu cya Espagne cyahakaniye Amerika yuko kidashobora kubatiza ibirindiro byabo kugira ngo babikoreshe barasa Irani. Trump rero akimara kubona yuko Espagne watse iri mu burenganzira, Trump yahise yikomba bikomeye Espagne, avuga yuko kwanga kubatiza ibirindiro byabo ngo barase muri Irani, uko ibyo ngibyo nabo bazadushingira bafatira Espagne ibihano bigendanye n'ubucuruzi maze bakazamura umusoro ku bicuruzwa byabo. Bakavuga bati ibirindiro byacu biri muri Espagne bakwiye kwenda tukabikoresha, ariko Espagne nayo igira ubwenge iravuga ati ntidushobora kuko Irani yatangaje yuko uzemera yuko ibirindiro biri mu gihugu cye bikoreshwa mu kurasa Irani nayo yavuze yuko izabarasa. Mu buryo rero navuga nk'ubwoba Espagne yatinye, ivuga yuko idashobora kwemera yuko ibyo bintu bikoreshwa barasa muri Irani. Ikindi ni uko abasirikare batandatu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baguye mu bitero byagabwe na Irani, bamaze gutangazwa imyirondoro. Akaba ari abasirikare baguye muri Kuwait nk'uko byatangajwe. Amerika ubu bamaze gutangaza imyirondoro yabo. Israel nayo iremeza ko yarase ku bayobozi ba Irani bari mu nama ejo yo gushaka usimbura Ayatollah Khamenei, bakavuga yuko ejo bundi mu gihe bamukiragaho yabarasheho amasasu menshi ariko ntiyagira uwo ihungabanya yuko Irani nayo yabitangaje. Ikindi ni uko perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko igihe kigeze ngo igihugu cye cyongera intwaro kirimbuzi kibitse mu rwego rwo kwitegura gukumira uwagerageza kugihungabanyiriza umutekano no guhungabanya uw'inshuti z'abaturanyi nk'uko Emmanuel Macron yabitangaje. Aravuga ati nafashe icyemezo cyo kongera umubare w'intwaro kirimbuzi mu bubiko bwacu. Inshingano zanjye ni ugukora ibishoboka kugira ngo mu gihe kizaza ubwirinzi bwacu buzagumane imbaraga zizewe zitenya nk'uko cyabitangaje. Ikindi ni uko Destekte ni umwe mu beza b'abasenateri mu gihugu cy'Ububiligi yatangaje yuko igihugu cy'u Rwanda kizarakwiye kuba gifatirwa ibihano igisirikare cy'u Rwanda, nk'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo yakwiye kuba ifatirwa ibihano kubera yuko itashyize mu bikorwa amasezerano ya Washington nk'uko abiteganya. Ikindi ni uko muri Irani umwe mu bajenerali yahisemo kwiyahura kubera yuko ariwe watanze amakuru y'aho Ayatollah Said Khamenei yari ari, akabona kwicwa n'igisirikare cya Israel ndetse n'Amerika. Uwo musirikare w'Irani akaba yahisemo kwiyahura kubera ko n'abandi bagambaniye abayobozi bakuru ba Irani bari mu gisirikare cya Irani bari kujya banyongwa amanywa n'ijoro. Kuko rero yuko yanyongwa rero yahise yiyahura imbere y'uko bamugeraho. Uriya nabonye wishyuza imbunda ku mutwe agahita yimena. Uriya unyirashe rwose n'uwagambaniye Ayatollah Khamenei, noneho yabonye rero ko n'ubundi baraza kumumanika rirasa. Ikindi ni uko Irani yatangaje ko radari y'Amerika yari iri mu gihugu kimwe mu bihugu barimo barasaho, bavuga ko bayirashe bakayangiza cyane. Ari radari nibura yabonaga igisasu kiri mu birometero 5,000 ikacyangiza, ubwo yuko ari radari yari iri muri Kuwait ko bayirashe. Bakavuga yuko ari radari kandi yari ihenze ko yariguze miliyari y'amadolari y'Amerika. Kimwe ndetse n'iyari iri muri Qatar nayo ko bayirashe nayo ifite ubushobozi n'ubwo ngubwo bayirasiye. Muri make amaradari yabo barayamaze. Amaradari yabo bayamereye nabi cyane. Numva twasoza tukazakomeza mu yandi makuru Fighter. Yes, reka duhinira ahangaha. Wakoze cyane Vincent. Nawe urakoze. Ikiganiro cyacu cyangwa se amakuru yacu Vincent ati reka tuyahinire ahangaha rwose. Turimo turagenda dusoza rero turebye mu zindi update zigezweho n'ubundi nta kindi gikomeje kugenda kigaragara n'ukongera kugaragara kwa General Sultan Makenga. Ubona abantu benshi rwose banezerewe cyane, harabo imitima yari yakutse bavuga bati banza rwose kuko bari yarakomeretse bigendanye nyine bura n'ibyari byatangajwe ngira ngo murimo murabibona kuri bino binyamakuru byabikora ku ruhande rwa Kinshasa byo kugenda bitangaza. Ubwo rero sinzi ubwo uko twabivuga, ariko Kinshasa
rwose ntimuzajye mugendera ku bintu byose biriya binyamakuru bitangaje, ujye mureka tubihera amakuru yuzuye gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero ubwo nuko nguko ibintu byifashe, reka dusoze ikiganiro cyacu, dushimire cyane rwose abantu mwese mwakanze subscribe, rwose turabakunda cyane. Ubwo rero mukore na like, rwose mwese murasabwa gukora like, baba bakanze subscribe ndetse n'abatarayikanda, munasharinge. Tuze gusura mu yandi masaha, Nyagasani akomeze abarinde kandi abane namwe, turabakunda cyane. Ciao.